laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala mutamassiki bi sunnatihi ila yawmiddin. Wa ba'd. أيها الإخوة الكرام، بين أيدينا في هذه الليلة المباركة كتاب يتعلق بمسائل التوحيد والعقيدة، الذي بين فيه مؤلفه عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ودعا إليها التابعون وأتباع التابعين، ولا يزال المتمسكون بنهجهم وسبيلهم يدعون إلى هذه العقيدة الصحيحة الصافية. فالكتاب اسمه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله جل وعلا، والاسم كما ذكره المؤلف رحمه الله هو مقدمة رسالته التي كتبها إلى بعض إخوانه لبيان مسائل الفقه المالكي. وأحب المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن يفتح الكتاب وأن يبدأه بما يسميه العلماء الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هو التوحيد والعقيدة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله جل وعلا في بيان مسائل الفقهية رحمه الله تبارك وتعالى، وجزاه خير جزائه، وجعل هذا العمل الخالص الصالح في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تبارك وتعالى نسأل أن يفهمنا بما في هذا الكتاب ويرزقنا الأخذ به والتمسك به، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أن يتي الله سبحانه وتعالى أن دعانيك كان نلانو صلى الله عليه وآله وسلم كم بإكالة متوتا ko jiyaado e yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗin ɗon e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo artuɗo no yentina oɗo sunna maɓɓe ha nyalande dargal. Ara yeeso ɗum no yeeso meɗen ɗo hande nde ɗo deftere nde tawata ko deftere hittunde, deftere himmunde, deftere nde tawata ko hebbinande barki. woni ɗeɗo deftere wiyetende muqaddimatu risalati ibni abi zeydi
القيرواني المالكي رحمه الله جل وعلا أردنان دو دفتر مأبه ويتين رسالة يعني دو رسالة دفتر دي توتا كو دفتر فقه أندان دي كمالكي ينكو بين غندل نغل توتا كو غندل ياجو نغل دفتر دي توتا كو جيان دي دفتر ويتين دي عمدة كمذهب إمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله كان يقولون الرسالة وكان ابن أبي زيد القيرواني بويندي ونو بجانتوري نون كان ابن أبي زيد كو ويندي نبي كان الرسالة أون كو سابو لأبيري دبي ويندوغل دفتر نتاوتا كو يوندر نبانجينغل oɗo madhabu imami malikin ka fiqhu woɓe ɗaɓɓiri ɓe ɗum ka jabagol ɓen ɗon kamɓe cheikhu rahmatullahi alayhi ɓe windi kañum on ɗon risala jonon madama ɓen ɗon landike ɓe yo ɓe windan ɓe ko yowodiri e fiyake masailul fiqhi kamɓe cheikhu on ɓe yiɗi ɓe suɓi nde ɓe udditirta kañum nden ɗon deftere maɓɓe ɗon fuɗɗorgol ko wiyete kon alfiqhul akbar andi si innama alfiqhul akbar oɗo ko istilah mo tawata karmokoɓe hanafiyankoɓe no heewi mo gollitirde si ɓe inni alfiqhul akbar haray ko ɓe faandi ko attawhidu wal aqida idan kamɓe cheikhu rahmatullahi alayhi ɓe yiɗi ɓe suɓi fuɗɗorde deftere maɓɓe nden ɓangingol tawo ko wiyete kon aqidatu ahli sunnati wal jamaa ɗum ɗo ko honɗum hollata en ko wonde ɓeɗo salaf kamɓe hiɓe andira da'iman e kala zaman mo ɓe wuuri kamɓe hiɓe andira ɓangingol e hittingol fi ɓangingol ko wiyeteɗo al aqida sina ɗum kamɓe cheikhu on ko ɓe landa ko fi masailul fiqhiya kono ɓe tawi ko be ɓe fuɗɗora taw ɓangingol ko wiyete kon aqida si ɓe yahana non hande kadi masailuji fiqhu ɗi ay kamɓe cheikhu alayhi rahmatullah qaddama al asla ala al far ɓe ardini asli on e dow honɗum ko wiyete kon salnunɗum no anda wonde at-tawhid wal aqida ko ɗum ɗo woni aslu din ko ɗum woni asasu din amma al fiqhu ɗum ɗon ko jeyaɗum e min al furu'i ko jeyaɗum e calɗiɗi idan neɗɗo on ko beetawo o joɗɗina bindere nden o daɗɗa ha moƴƴa si kanko neɗɗanke on non o memmina fii ko yowodiri kon e fiyake calɗiɗi fii ko yowodiri kon e fiyake calɗiɗi haray kañum oɗo muqaddima risala maɓɓe no holla en kadi wonde ɓeɗo karmokoɓe malikiyankoɓe ɓen tawa ko jokkuɓe ɓen imamu maliki tigi hara ɓe jokki imamu maliki aqidatan wa fiqhan ko yimɓe ɓe tawata ko jeyaɓe min ahli sunnati wal jamaa amma ɓeɗo ɓe tawata ko nodditiɓe wonde ko ɓe malikiyankoɓe kono ɓe yentini imamu maliki wo ka sengo fiqhu amma ko yowodiri e fiyake oɗo aqida ko ɓe yimɓe ɓe tawata kamɓe imamu maliki wana finde wotere ɓe mari ko imma kamɓe ko ɓe asha'irayankoɓe ma ko nandi e sifa ɗum ɗon e feddeji ɗi tawata ko feddeji majjuɗi tawa ko findeji ɓen ɗon ɗin ɓe jogiti ɓen ɗon haqiqatan ko yimɓe ɓe tawata ɓe kontatake yentinɓe imamu malikin rahimahullahu jalla wa ala yentinɗo imamu maliki hara ko yentinɗo ɓe tigi ko on neɗɗo mo tawata o yentiniɓe ka aqida maɓɓe o yentiniɓe kadi kamɓe imamu malikin ka sengo madhabu maɓɓe ka fiqhu ɗum e hoore muɗum si innama o yentiniɓe ka madhabu maɓɓe ka fiqhu ko yo ndaru kala ko tawata kon selli e kamɓe imamu malikin ko ɓe janti kon o jokkito ɗum ɗon o tamo ɗum ɗon kala ko tawata kon lundike qur'ana kañumma e sunna e ko imamu maliki ɓe maki kon o jogito qur'ana e sunna ko wi kon ko oɗo wiyete yentinɗo imam maliki ko wana noon dendanigal karmokoɓe madhabuji luttuɗi ɗi imam abu hanifa imamu shafi'i
كنما إمام أحمد بن حنبل رحمهم الله بيرو hay goto e mabbe noddali e hay goto wi'ugol wonde nyentine pehe ande be fo mabbe ko be wi ko idha sahha al hadithu fa huwa madhhabi goto kala e mabbe ko janti ko wonde si hadith selli haysimi yi'alimo harais goddo jokkila yo dettu wonnon hadith ko woni mazhabu an ummi wadsi imam ibn qayyim al-jawziyya be maki alayhi rahmatullah wonde kala neddo mo tawata bangani dum palji beedo din karmo ko be do nayo e mazhabuji mabbe din kanko neddo bangani mo ko be falji ko o yi'i dalilon o tertike dalilon o jokki palji mabbe din haray wana o neddo nyentindo be kambe wono kambe ko be noddimo ko yo nyentin alkitab was sunna ala fahmi salafil umma idan haray odo muqaddima ko muqaddima mo tawata ko mardo nafoore moƴƴa mardo nafoore moƴƴa sa jangi mo e jungo neddo mo tawata wana selludo aqida e bata nafoore mudum ko wadi sa jangi mo e jungo sufiyan kobben sibe jannude ma ar-risala a jangi muqaddima on e jungo mabbe fus afamata e mudum kay hunde ko wadi non no lutondiri aqida mabbe be anda aqidatu ahli sunnati wal jamaa be watama firande ko honnu sheikh on faandido sabu tawde no lutondiri e finde mabbe ne ko wadi kala e mabbe mo janguda dum do e jungo mudum kambe sufiyan ko ben o reway tu woni hore on o firana ma ko feñi kon feƴƴo amma natugol o inna ma wonde o detayante ko woni der ton ko gasata sabu non honnu faqidu shay'i la yu'tihi neddo wasado hunde o wawata nde okkude neddo wasado hunde aslan o wawata okkude kanyum den don hunde ko dum do woni alhaliyo sabu non himmugol kanyum deftere den wodi karmo kobe be tata ko karmo kobe mawbe sharhube kanyum odo muqaddimatu risalati ibn abi zaid al-qayrawani al-maliki nojiya e wadu benun sheikh abdul muhsin al-abbad hafizahu allah jalla wa ala be mar sharhu wana no biddo mabbe on e hore mudum sheikh abdul razzaq ibn abdul muhsin al-abbad hafizahum allah kambe kadi hebe sharhi kanyum may sheikh ahmad ibn yahya an-najmi alayhi rahmatullah ben kadi no sharhi kanyum odo muqaddima e ko wona be do e karmo ko be tawata be sharhi muqaddima on sabu hittugol makko e himmugol makko qala al-muallif rahimahullah kambe wallifibben woni ibn abi zaid al-qayrawani al-maliki rahimahullah be maki bab dambugal ma tantiqu bihi al-alsinatu wa ta'taqiduhu al-af'idatu min wajibi umuri ad-diyanat be maki bab dambugal fi bangingol ma tantiqu bihi al-alsina yoga e konko tawata no yewta dun den wa ta'taqiduhu fi badun kadi al-af'idatu berde den min wajibi umuri diyanati immorde e ko waddi kon e fiyakuji dido dinaji ana mudum konko tawata no waddi neddanke o yo dengal makko gal wowulu yo bernde makko nen fibu immorde e fiyakuji koko Allahu tabaraka wa ta'ala o shar'ini koko nelado alayhi salatu wassalam be yottini no ko yoga e mudum kambe sheikhun alayhi rahmatullah woni ko be woni en e banginande do ay be fibiri muqaddima o wadambugal bab dambugal ma tantiqu bihi al-alsinatu yoga e konko tawata no yewta dun den wa ta'taqiduhu fi badun kadi al-af'idatu berdeden min wajibi umuri diyanat e morde e ko waddi e fiyakuji dido dinaji wannan den andi si tawi hide yewtede fi aqida ko pellet wana ko yowondiri e fiyakuji dina meden kantum do wodi piiji di fibeten e ko yowondiri e fiyakuji dina al-yahud no wodi piiji di tawata ko di fibeten e ko yowondiri e fiyakuji dina an-nasara ko yowondiri yani e fiyakuji dendanangal beedo be tawata ko annababe e nelabe yewtube ben e dinaji ko be haddi ko
se wiyama wonde yen fiɓu wana ko yowondiri e ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe yettini kon to mana wonde no waɗɗi en fiɓugol goɗɗum e ɗum ɗon ko konko tawata nelaɗon alayhi salatu wassalamu tigi ɓe janni en e fiyakuji kañum ɗin ɗon dinaji wanno enen hiɗen andira wonde hiɗen gomɗini dendanigal ɓenɗon nelaɓe allahu azza wa jalla e annabaɓe makko yawtuɓe ɓe ko wona ɗon hiɗen gomɗini kala kadi defte ko allahu subhanahu wa ta'ala tippini e maɓɓe ko wona ɗon hiɗen gomɗini kamɓe ɓenɗon annabaɓe dendanigal ko ɓe yettini kon e fiyakuji dina kan ɗum ɗo fof ko piiji ɗi tawata ko ɗi gomɗinɗen ko ɗum waɗi fewdo alyahud e annasara ɓe darinoɓe wi kunu hudan aw nasara tahtadu allahu azza wa jalla o wi qul bal millata ibrahima hanifan wama kana min almushrikin qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya an-nabiyyuna min rabbihim wi allah tabaraka wa ta'ala o wi honno wonde la nufarriqu bayna ahadin minhum ay kanko allah tabaraka wa ta'ala nde kamɓe alyahudu e annasara goto kala e maɓɓe dari wi'i julɓe ɓen ɓe fewti nelaɗo alayhi salatu wassalam e sahaba ɓen yahudu wi kunu hudan tahtadu woni alyahudankoɓe feewo ko ɗon peewangal woni annasara wi kunu nasara tahtadu woni annasarankoɓe feewo allahu tabaraka wa ta'ala o wi qul bal millata ibrahima hanifan wama kana min almushrikin ma kamɓe wonde menen dey komin wonata ko yimɓe jokkuɓe laawol annabi ibrahima ngol ko waɗi noon ko ngol ɗon woni laawol feewugol ngol annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe laatanoki ko ɓe shirkaynoɓe kanko joomi meɗen noon o longini en ko jaabotoɗen ɓe ko ye wiwɓe won ɗum amanna billah wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ko umur piiji ɗi tawata ko ɗi fiɓeten e ko yowndiri e fiyakoje ɗiɗo dinaji idan haray neɗɗo julɗo on ko ni o haani wonne kanko ko himo gomɗini dendanigal nelaɓe allahu ɓe himo gomɗini dendanigal annabaɓe allahu ɓe himo gomɗini dendanigal defte ko allah azza wa jalla tippini e dow maɓɓe ko himo gomɗini dendanigal dinaji ko ɓe addi kon himo jaɓi ɗum ɗon joni ko woni ko kala ko wayla kon ma ko fefinda kon naada nder ton ɗum ɗo o gomɗinta o jaɓata ko wana non e hoore gomɗingol makko ɗum ɗon himo andi gila ka nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe nelaɗon ndeɗo qur'anare tippina e dow maɓɓe hande kadi dagantako hay e goto rewirgol allahu tabaraka wa ta'ala konko tawata koko ɓeeto annabaɓe adduno kon tawi no lutodiri e ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe addi ko ko waɗɗi goto kala ko rewirgol allahu jalla wa ala ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe addi ko ɗum ɗo ɓe maki min dhalika no jiya e ɗum al-imanu bil qalbi wan nutqu bil lisani kamɓe sheikhon ɓe maki wonde no jiya e ɗum ɗon al-imanu bil qalbi gomɗinirgol ɓernde nden ɗum woni gonginirgol ɓernde nden wan nutqu bil lisani e wowlirgol kadi ɗengal ngal ɗo oɗon al-iman kamɓe sheikhon alayhi rahmatullah ko ɓe addi ɗo kon ko ma'ana mo tawata ko ma'ana al-lughawi on ɗum woni at-tasdiqu bil qalbi wadde andi al-iman si tawi yarama lugatan ka haala arab ko ɗum woni at-tasdiqu al-jazim yani gongingol hara koye hoore pellital allahu tabaraka wa ta'ala o jantanike en fiɗum ka qur'ana e nokkeli ɗi tata ko nokkeli sertude kanko allahu jalla wa ala o wi wa amana lahu lut ay wa saddaqahu lut
وصدقه لوط النبي لوط بقوني النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانك الله تبارك وتعالى ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يؤمن بالله أنك معنى الاصطلاحي ويؤمن للمؤمنين أنك معنى اللغوي أي يصدق للمؤمنين وانا نو جانتني في فياك كو فينو كو حقونه النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام كم إخوة يوسف لم أرنو بتوي باب مأمة وي إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين أما سكبي يا رما معنى اصطلاحي إنه معنى مودم ودوني تعريف الإيمان اصطلاحا قل نعم قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة وهو التعريف الصحيح دوني الاعتقاد بالقلب في قول كبير يعني قول باللسان وول راد انغال واعتقاد بالقلب في برا برنن دي غونغينا دي هولو وعمل بالجوارح غولira tere den kadi tere den e hore mudun de golla yazidu bitta'ati no beydo rasabu doftagol Allah azza wa jalla inelado alayhi salatu wassalam wa yanqusu no duitora kadi sabu lundagol Allah jalla wa ala inelado alayhi salatu wassalam ko dum do woni ta'rifu al-imani inda ahli sunnati wal jamaa ko do woni ta'rifu selludo imanu on dengal gal no mari gebal berne den no mari gebal tere den no mari gebal beydoto duitoto ko wadi sendari nelano alayhi salatu wassalam e odo hadith mabbe hadith abi hurairah radhiyallahu anhu hadith shu'ab al-imani wondo ka sahihaini kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki al-iman bid'un wa 70 shu'bah wa fi riwayatin bid'un wa 60 شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان كما نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي قملي ننقل كوچال دي چپن دي جيغو اكو في رواية غو چپن دي جد دي اكو في بماكي كبوري تو دكم قول لا إله إلا الله نو قول بماكي وعدناها إماطة الأذى عن الطريق قبول تبا دكون يقوم بنانغال كو إتوغل كو لورة كلاو نوكو عمل بالجوارح ولا قد ستاوي توندي كلاو الماكو لورة كلاو كو يو إنو إيودون نغتانو لا واريتون في بكا بيرند إيودون يوا لا بد كانكو نتنو يتحرك أو منو أو إتا نو وني عمل بماكي والحياء شعبة من الإيمان ko wiyete ko gomdinal no mari salndu gondu tawata ko wiyete ndu hersa yonon en fo hiden andi al haya'u ko fil qalbi hersa kan kaka bernde wonata idan qawlu la ilaha illa Allah ndo yadullu ala al qawl bil lisan imatatu al adha an al tariqi yadullu ala al amal bil jawarih wal haya'u shu'batun min al iman yadullu ala فعل القلب فامان أما ما يتعلق بالزيادة والنقصان بيدا غونغول دويتا غونغول ndo صريح القرآن وصريح السنة لين يمين تبارك وتعالى وبي وند ويزداد الذين آمنوا إيمانا دليل واضح صريح من كتاب الله جل وعلا على أن الإيمان يزيد وفي فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فوق أدلاج من الكتاب هو الذي وني الإيمان يزيد
nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe tegi ka hadis abi darda hadise wonɗo ka sunan abi dawud ɓe maki kamɓe abu darda in wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Akmalul mu'minin bi alif at-tafdil ɓe maki ko ɓuri timmude e gomɗinɓe ɓen fof imanan gomɗinan. hada yadullu ala anna almu'minina yatafawatuna fil iman. no ko hollay ɗum wonde gomɗinɓe ɓe heɓe ɓurodira ka gomɗinal. si tawi ɓe ɓurodirtano arayno ala nafoore wigol ɓurɗo e maɓɓe timmude gomɗinal ɗo, arayno ɓe fof ɓe fota. kono ɓe maki akmalul mu'minina imana, ɓurɓe timmude e gomɗinɓe ɓen fof gomɗinal, ahasinuhum akhlaqan, ko ɓen ɓurɓe e maɓɓe moƴƴude jikku. ɓen ɓurɓe e maɓɓe moƴƴude jikku. wa kadhalik si tawi en daari hadis abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wonno on ka sahihu muslim ɓe maki man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. sen daari ɗum ɗo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam makugol maɓɓe wa dhalika ad'afu al-iman. ka hadis abi darda in ɓe maki akmalul mu'minin, ɗo ɓe maki ad'aful iman. holli wonne annasu yani almuslimun walla almu'minun yatafawatuna fi al-imani. holli honnon al-imanu yazidu wa yanqus. ko ɗum ɗo woni ta'rifu mo tawata ko selluɗo yaaduɗo e qur'ana kañum may sunna. amma ta'rifatji ɗi khawariji jogiti e mu'tazila e murji'a, khawariji kamɓe ɓe yaari wonde al-imanu, kamɓe tagi ɓe yaari wonde al-imanu ko qawlun wa i'tiqadun wa amal, kono kamɓe ɓe jaɓa yazidu wa yanqus. kamɓe khawariji ɓe jaɓaɗo wa nafsu shay'in mu'tazila kadi jaɓaɗo. kamɓe ɓe wi al-imanu la yatajazza, imanu on o feccotako. al-insanu imma yakunu mu'minan kamil al-imani wa imma yakunu kafiran 'inda al-khawarij walla 'inda al-mu'tazila yakunu fi manzilatin bayna al-kufri wal-imani. kamɓe ɓe wi'i wonde imanu neɗɗo feccotako, innatake kaari ko mu'minun naqisul iman, kaari no ko gomɗinɗo kono imanu makko on no ɗuyti. kamɓe ɓe wi wonde ko imma imanu makko on timma ma wona neɗɗo kefero no khawarij wirino. ko ɗaɗi kamɓe ɓe wi murtakibul kabira, waɗɗotoɗo waɗɗiɗo bakkatu mawɗo o yaltira islamu sabu ɗum pannon ɗuyta imanu makko on. kamɓe imanu o yahay woni few, o wona kefere. amma mu'tazila kamɓe ɓe inni o yaltaygoy ka islam, kono non o yottaka keferagu dey, o aray woni o tumbo hakkunde ɗo, la yusamma mu'minan wa la yusamma kafiran, yakunu fi manzilatin bayna al-manzilatayn. ɓe inni noon amma fil akhira, si tawi kanko neɗɗo on mata ala tilka al-kabira qabla an yatuba, khawarij e mu'tazila no fotti wonde ko jeyaɗo min ahli an-nari khalidan mukhalladan fiha. bi'sa al-aqidatu hadhihi li'annahum yukaffiruna anfusahum min haythu la yash'urun. bi'sati al-aqidatu hadhihi, ndo boni fende. kamɓe tigi ɓe ferdinde hore maɓɓe ka ɓe anda. ɓe khawariji yankejo ko holi hore makko, ko holi hore makko o wawa wiwde o fenali hande wotere. awa jon noon fenande ko jiyaɗo min kaba'iri dhunub. jon noon si o feni o wi kala fenɗo yalti islam kaffara nafsahu. no jeeya e majjere nde ɓe jogiti ɓe faami wonde inil hukmu illa lillah, ma'ana muɗum wonde goɗɗo ñawata hakkunde yimɓe, ko allahu tun ñawata hakkunde yimɓe. yo noon kamɓe e hoore maɓɓe ko ɓe heferɗiniri ali ibni abi talib e muawiya ibni abi sufyan o sabu hon o sabu ɓe ɗetti do ñawowo hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo. mo ɓe ɗettu noon kon no ñawira heno alkitabu sunna ka. joni ɓe wi'e wonde ali ibni abi talib ɓe yalti islam, ɓe wattiɗo wonde muawiya ibnu abi sufyan ɓe yalti islam. dalil on fof wo ɓen ɗon ɗetti ñawowo hakkunde maɓɓe e wi wo allahu wi inil hukmu illa lillah. jono kamɓe e hoore maɓɓe khawarij, kamɓe e hoore maɓɓe si tawi hawri lurral ari yande hakkunde sonnaɓe maɓɓe ɓe ɓe jombi,
ɓe jotto ɗum woni ɓe inna habbode nga yawmal qiyama allahu ñaawoya ɓe ñaaway ka si kamɓe e goɗɗo ɓe lurri fi leydi ɓe innay habbode nga yawmal qiyama allahu ñaawoya owaye ɓe watta ɗum idan kamɓe tigi e hoore maɓɓe ɓe hefetini hoore maɓɓe ka ɓe annda ɗum waɗi si cheikh l'islam ibn taymiyata ɓe maaki rahimahullah man faraka dalila balla sabila wala dalila illa fima jaa bihi الرسول صلى الله عليه وسلم بماكي كلا سيرتو دليل مجه لاو دليل له بوتاكو سناكو نلادو عليه الصلاه والسلام بأديكو اما مرجئه ngandi sifiya ke murji'a no wowlede murji'a e hore mudum ko tawaifun shatta feddeji dentede tata ko sertude jahmiya ko jiyabe e min al murji'a asha'ira ko jiyabe e min al murji'a karramiya ko jiyabe min al murji'a jonnon e murji'atul fuqaha inama al murji'a ko kalima mutata ko mushtaqatun min al irja'i wa huwa at ta'khir ko be wira murji'a ko li annahum akharu al amala an al iman sabu tawde kambe me inni wonde gollal ngal naata taaka gomdinal ko dum wadi si tawi be inna murji'a be tongi gollal ngal be wi ngal naata taaka nder gomdinal yo non sen detti wana jahmiya beedo be tawata ko jokkube jahm ibn safwan be dari be inni wonde al imanu huwa ma'rifatul qalbi ko wiete gomdinal ko yo bernde nden anduto si bernde nden andi Allah tabaaraka wa ta'ala haray neddo o woni mu'min jahm ibn safwan kanko iblisun indahu ko mu'min نمروذ عنده كمؤمن فرعون عنده كمؤمن أبو جهل عنده كمؤمن ستوي ويامكو معرفة القلب يبرن دين أندتون الله تبارك وتعالى هري نتنو وني قمدين له إن إبليس عند الله عز وجل ورون الله سبحانه وتعالى مدة طويلة كاه سوى يدي الله تبارك وتعالى ومون تري الله ومهدر مسابون والله مؤمن الله جل وعلا وانا نوم سندتي وانا فرعون عندنا الله جل وعلا دلت مؤمن انه ما دليل جلاب دي بس القران الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وفي فرعون يدي كو النبي موسى اديكم بيدير كندول مابدن كونو tay wonkiji mabbe din no felliti dum ko gonga ko Allah tippini o wi ko fi hon be yeddani dum ko zulman wa uluwan toñe kanyum ma e mawnintinare ana piji tati ko toñe e mawnintinare Allah jantani en ko annabi Musa waddi e fir'aun annabi Musa be maki laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aunu masbura annabi Musa be wondi taw بواتي كدي حرف التحقيق لقد علمت مودي كبلت عندي ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بلت من عند فرعون هدا عندي وندي تبينالي كوكو ميادي دو سنا الله عز وجل واللي جاء فرعون نو عنده شاده مو عندي كان قلت تجيوي أنا ربكم الأعلى جامو عندي الرب هو الأعلى وداريوي أنا ربكم الأعلى أي حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل هذا دليل على أنه كان يعرف أن الله تبارك وتعالى موجودا وهو رب كل شيء يونس وينيكو معرفة القلب كدوية إيمان أرين فرعون كمؤمن Abu Jahli ka wawlo tako kanko e beedo be tata ko sanadi de Quraysh yomi me wi wonde innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun idan do la shakka ko ta'rifun batil sendeti ash'ira kambe be inni wonde al-imanu ko huwa at-tasdiqu bil qalbi ko gongindirgol bernde jahmiya kambe be inni ko ma'rifatul qalb
ɓeɗo wi ko tasdiqul qalb kamɓe ɓe wi ko yo ɓernde nden gongintu si ɓernde nden gongini hay si tawi hawri ɗengal ngal wowlaali hay si tawi hawri tere ɗen gollaali haray neɗɗo on ko on mu'min ɓeɗo e hoore maɓɓe ɓe waɗi fir'auna gomɗinɗo allahu wi wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum wonkiji maɓɓe ɗin ko pellati hiɗi holinoɗum hiɗi felliti kono ko ɗende ɗen e golle ɗen ka yaasi ɓe salon idan si tawi ko ɓernde nden holo tun ay abu jahli en ko jomi men wi ko wonde innahum la yukadhibunaka idha kanu la yukadhibunaka ɗum ko dalilun ala annahum yusaddiqunaka ka yani tasdiqul qalb haula'i saddaqu limadha ma kanu mu'minin oɗo kadi ko ta'rifun batil karramiyya kamɓe ɓe inni wonde al imanu ko annutqu bil lisan ko yo ɗengal ngal wowlutu haysi ɓernde nden fiɓa haysi golle ɗen arali ka tere ɓeɗo kadi ja'alul munafiqina mu'minin kamɓe kadi ɓe waɗi nafigi ɓen gomɗinɓe Allah azza wa jalla wi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ma'a kawnihim yaqulun Allahu wi wa minan nasi no yimɓe ɓe man yaqulu ommono wi'a amanna billahi min gomdini Allahu wa bil yawmil akhir e nyalande sakkitine nden o wi kono wa ma hum be wonali be mu'minina gomdinɓe si tawi wowlugol ngol tunka ɗengal yona eno joni men tigi wi hiɓe wowlude kono o wi naɓe gomdinɓe fiyon natali ka ɓerɗe alaka golle ko ɗende ɗen tu wowli Allahu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim holli qawluhum bi afwahihim ɗum ɗon la yanfa'uhum sabu noon alaka nder ɓerɗe amma murji'atul fuqaha ko ɓen ɗon inni wonde al imanu ko annutqu bil lisani wal i'tiqadu bil qalb kamɓe ɓe inni ko ya wowlu ka ɗengal fiɓa ka ɓernde golle ɗen tawaka men ɗon ɓe innata murji'atul fuqaha jonon ɓeɗo ɓe dendaningal maɓɓe ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓe majjuɓe pannon e yi'i wonde ko wiyete kon imanu ko qur'ana e sunna holli kon ɗengal ngal wowle ɓernde nden fiɓay tere ɗen e hoore muɗum ɗe ɓe golle no jeeya ko ɓurta hollude majjere murji'a wi'ugol maɓɓe wonde kamɓe kadi almu'minuna la yatafawatuna fil iman gomɗinɓe ɓen ɓe ɓurodiraka iman kamɓe ɓe inni neɗɗo mo tawata no o way wono o way si tawi himo ka nder islam ɓe wi imanuhu ka imani jibril wa imanuhu ka imani abi bakri kamɓe wi'e ɗo goɗɗo mo tata ko sariq ngujjo ɓe darna mo ɓe ndara mo ɓena hada imanuhu ka imani jibril ta to yarowo beere sharibul khamr ɓe darna mo ɓe wi'a hada imanuhu ka imani abi bakri mo haqqille on bo jaɓata si tawi ɗe selli enen tigi taw hiɗin jaɓi si goɗɗo woni ɗo ko tinni wo ko tinni si tawi men minande kala mo jooɗi ka makko waktu noddinante ka juulirde o yahata ko toon tun o juulat e hayɓe juula ka juulirde ɓen ko ndu wiyete ine ha kaari imanu makko on loyidey wa ciyade ka juulirde kana ɗum wiyete mo yahata juulugol ke juulirde no juulde kamum e immotoɗo o yaha ka niwre jemma o yaha o juuloya subaha ka juulirde ɓeɗo ɓenne nokota imanu neɗɗo mo tawata no nefini e zina e yaro beere e wujjugol e neɗɗo waɗowo ɗin ɗon an a wiya ɓeɗo no fota ɗum ne jaɓata idan kamɓe cheikh on ɗo oɗo al iman ibara mo ɓe gollitiri ɗo on ko ma'ana allugawi al imanu bil qalb والنطق باللسان معنى الإيمان بالقلب أنك التصديق بالقلب والنطق باللسان بماكي الإيمان بالقلب كقوم نرجل برنن معنى مودون قوم نرجل برنن لهولو لجونجنا لسلنا والنطق كان يما أولرجل باللسان دنجل أن الله ونما الله ilahun wahid ko o reweteɗo goto pet
reweteɗo goto pet oɗo Allah ɓe gandi ma'ana muɗum on ona Abdullah ibn Abbas ɓe makiri non wonde ma'ana Allah ko dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in ko jon ko wiyete ko maccinɗinanede kañumma e rewede e dow tagore makko nden ndedendangal mayre ko ɗum ma'ana Allah ko yontigi o fiɓu o wowlu o fiɓu ɗum ɗo ka ɓernde o gomɗina o wowla ɗum ɗo kanko neɗɗanke on ka ɗengal makko e hoore no waali e tere makko ɗe no gasa neɗɗo on inna ɗo enna kamɓe cheikh on ɓe jantaki ɗo al'amal bil jawari ɓe garoya yi'oyɗe yeeso kaɓe hollata e wonde neɗɗo on wowlugol ka ɗengal tun nafata si tawi hawri on tigi gollali si tawi hawri kanko neɗɗanke on o wowli ka ɗengal o golli nafata si tawi hawri o fiɓali ko be kanko neɗɗon o wowla ka ɗengal o gollira tere ɗen ɓernde nden fiɓa si inne noon nafino ndasivano ɓe jantoy to ɗum yeeso par ce que neɗɗo on si ndaari ɗo joni inna ɓeɗo le tarif maɓɓe o yaadi e tarif murji'atun fuqaha ka e yeyi ɗum ɗo yeeso ko hollata wonde kamɓe cheikh on ko ɓe janti kon ko be golle ɗen ɗe ara ɓe maki koyo neɗɗo on fiɓu ɗum ɗo o wowla eyi golle makko ɗen kadi yaada e muɗum anna allaha wonde allahu on ilahun ko o reweteɗo wahidun goto pet o alaka fidiɗɗo fiw ilahun wahidun jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ko ɗum ɗon woni ko o ɓanginani en o wi qul huwa allahu ahad allahu samad o wi ma kamɓe min momi rewata on ko Allah on non ahadun ko o goto pet ahadun fi dhatihi ahadun fi rububiyyati ahadun fi uluhiyyati ahadun fi asma'ihi wa sifatihi ko o goto kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko o wahid la ilaha ghayruhu reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal siwana kanko ko be neɗɗo on gongina ɗum ko be o fiɓa ɗum ka ɓernde ko be o gollitira ɗum Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim o wi reweteɗo moɗon e gonga ko reweteɗo goto pet reweteɗo hay e goto ala handuɗo e dewal foddi e maggal siwana kanko arrahmanur rahim kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayni ithnaini innama huwa ilahun wahid o wi kanko Allahu o wi on dey wata on jogi to reweteɓe ɗiɗo ande kanko ko o reweteɗo goto pet taw kafidu mo hay e goto kanko Allahu o wi wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilah o wi ka asama ko kanko tu woni reweteɗo e gonga ton ka leydi ɗo kadi kanko tu woni reweteɗo e gonga ko ɗum waɗi si o wi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wondeta en jogi to reweteɗo go siwana kanko Allahu jalla wa ala ko be neɗɗo on o fiɓa ɗum ɗo o hoolo ɗum ɗo ɓe maki wala shabiha lahu nando alanamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ala nando wala nadhira lahu gartojo alanamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ala nando o ala gartojo jomi menen tabaraka wa ta'ala o yewti en ɗum ka qur'an o wi wallam yakul lahu kufuwan ahad ala namo hay e goto mo tawata ko yerujo makko ala few heɓotako e aya go o wi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ala ko waywa makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ala few kanko no o waynon ko kanko tu waynon wala shabiha lahu nanno ala namo wala nadhira lahu gartojo ala namo ɗum ɗo ko raddun ala al-mushabbiha ɗo ko ruttugol e hoore ɓen ɓe tawata to yimɓe tabintinanɓe Allah azza wa jalla sifaji makko ɗin kono jawazul hadda fil ithbati wa ghalaw ɓe ari ɓe tabintinani mo sifaji ɗin ha ɓe feƴƴitoy ɓe fantini ɓe wi ko gonga Allah azza wa jalla no sifitori kala sifa mo sifi hoore makko e kala ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu sifimo ɗon ɓe hawriti ɓe heɓi tana honto
aɓe ari ɗon ɓe wi'i wondema kanko tabaraka wa ta'ala wajhuhu ka wajhi khalqihi yaduhu ka aidi khalqihi ridahu ka rida khalqihi. ɗum ɗon tun taw ko hollata wonde haqqille maɓɓe ɗen sella si ɓe inni wajhuhu ka wajhi khalqihi ene ko Allah tabaraka wa ta'ala tagi kon fof wujuhu maɓɓe on ko wujuhun mutashabiha. ɗum ko angal hakkilnita malaika ɓen no mari geece, yimɓe ɓen no mari geece, jinnaji ɗin no mari geece, mummunteji ɗin e noneji muɗum no mari geece. hay sa ɗetti yimɓe ɓen fof est ce que yimɓe ɓen fof ko geece gote mari? yimɓe nge malaika ɓen ko geece gote mari? mummunteji ɗin tumbi shatta anwa'iha ko geece gote ɗi mari. ɗenno si ɓe inni wajhullahi ka wajhi khalqihi haray ko honɗum ɓe faandi e khalquhu ko yimɓe ɓen ga ko jinnaji ga ko malaika ɓen ga ko mummunteji. ɗo holli wonde ko majjere. idan ala wawɗo wano kanko Allah tabaraka wa ta'ala o wayno o ala nando o ala gartoje. ɗum ɗo neɗɗo kala faalaɗo faamude ko yowdiri e fiyake aqida surtout ko yowdiri e fiya Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo a jogitoto ɗum ɗo taw asli ma arano o wonde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay. si a andi laysa kamithlihi shay kala ko o sifi hoore makko ma ko nelaɗo on sifimo sa wowlanama a gomɗinay. kono si a sikki kanko Allahu no woodi ko nandi e makko tawa kala ko wowlaɗa hiɗa heɓɓude tagore makko luttudene sa tawi ɗum ɗon marsata ɗon inna wata wonde aɗa on tigi majji par ce que yimɓe buy ko ɗum jogiti. yimɓe buy ko ɗum jogiti si tawi hawriɓe jantanama sifa Allah tabaraka wa ta'ala masalan sifatu nuzuli ɓe nama kanko Allah azza wa jalla yanzilu fi kulli laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthu lleyli l akhir. ɗara ɓe nama ɓena thuluthul layli nde no feƴƴa lagine ɗo thuluthul layli no hewtude nokkugo thuluthul layli ton kadi nde no feƴƴa no hewtude nokkugo. ɓena donc haray kanko Allahu ko tippagol tun o watta. andi ko ɗum ɓe woni eɓɓude ɗon koye sifa men enen kamɓe ɓe yejjitino wonde laysa ka mithlihi shay ɓe yejjitino wonde inna Allaha ala kulli shay'in qadir. famani idan ɗum ɗo ko be neɗɗo on jogito ɗum asli fiyo male ɓe maki wala dala geɗal jo kadi alanamo. ɗum ɗo ko raddun ala alyahudi walnasara wa mushriki quraishin. yahud kamɓe ɓe inni uzairun ibnullah, nasara ɓe wi almasihu ibnullah, ɓeɗo kuffaru quraish kamɓe ɓe inni almalaikatu banatullah. jon noon wala walada lahu geɗal jo alanamo kanko Allahu azza wa jalla. jomi men tigi wi lam yalid walam yulad. kanko tabaraka wa ta'ala o wi walam yattakhidh waladan. kanko tabaraka wa ta'ala o jogitaki geɗal jo few o ala ɓiɗɗo bal kanko jomi menen tabaraka wa ta'ala o wi subhana sene wodanimo tabital kanko Allah tabaraka wa ta'ala tabital ko wiyete kon laaɓugol e kala ko innete ɗuytare e kala ko innete ayibe ɗum ɗon no wodanimo kanko Allah jalla wa ala. wa qalu ittakhadha arrahmanu walada. Allah wi laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نو يكفي كل مؤمن كلا نتلو قمدين نو ينام tabintinangol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓiɗɗo ɗum ko jeyaɗum e ko ɓuri mawnude e bakkatuji par ce que ko tabintinangol mo ɗuytare e riwangol mo timmugol ko enen mari haaju e ɓiɗɗo kanko Allah azza wa jalla taqaddasa an dhalik. wala walida lahu ibinɗo kadi alanamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi so wi walam yulad kanko o jibinaka walam yulad o jibinaka few o ala wiwɗo wiyeteɗo ko oɗo woni biro makko ko oɗo woni baaben makko ala.
wala sahibata lahu ɓengu kadi alanamo kanko Allah tabaraka wa ta'ala mattakhada sahibatan wala walada kanko Allahu o jogitaki ɓengu o jogitaki kadi ɓiɗɗo walam yattakhidh sahibatan kanko tabaraka wa ta'ala o wi ko pellet o jogitaki ko wiyeteɓen taji makko alay si tawi hawri ɓeɗo kuffaru quraish hiɓe wi'ude wonde almalaikatu ko ɓe banatullah Allah tabaraka wa ta'ala tazawwaja bi jinniyah wa hiya allati waladat lahu almalaikata inathan ɗum joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o rutti ɓe wi walam yulad walam yalid walam yulad kanko Allah tabaraka wa ta'ala o jibinali dey o jibinaka kadi ala ɓengu sakko o jibina ko wala noon kanko Allah tabaraka wa ta'ala o wi wa ja'alu baynahu wa bayna aljinnati nasaban ɓe waɗi hakkunde makko e jinnaji ɗin dambe ɓe inni mo eyridi e majji subhanahu wa ta'ala uluwan kabiran amma yaqulun wala sahibata lahu o ala ɓengu kanko Allah jalla wa ala wala sharika lahu kafidiɗɗo kadi alanamo kanko Allahu jalla wa ala kafidiɗɗo alanamo few ɗum ɗo ko honɗum hollata en koko kamɓe cheikhon ɓe jentiɗo fop ko wonde Allahu tabaraka wa ta'ala wahidun fi dhatihi wahidun fi rububiyyatihi wahidun fi uluhiyyatihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi ɗum ɗo ko be neɗɗo on o fiɓa ɗum ɗo Allah tabaraka wa ta'ala kanko ko o goto no o waynon ko kanko tu wayno ko o goto ɓe maki laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un laysa alana li awwaliyatihi aranan kaku makko ngon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ibtida'un fuɗɗagol wala li akhiriyatihi alana kadi sakkitoran kaku makko ngon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala inqida'un lannugol ɓe gandi huwa al awwalu wal akhir jomi meɗen tigi wi ko kanko woni arano on kanko woni sakkitorojo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki huwa al awwalu laysa qablahu shay wa huwa al akhiru laysa ba'dahu shay ko ɗum woni ma'ana ka ɓe maki ɗum anta al awwalu laysa qablaka shay wa anta al akhiru laysa ba'daka shay joni ɗum ɗo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala huwa al awwalu wal akhir jomi menen tabaraka wa ta'ala kanko awwaliyatuhu ko azaliya wa akhiriyatuhu ko abadiya mana muɗum awwaliyatuhu azaliya kanko Allah tabaraka wa ta'ala ma zala walam yazal mawjudan amma si innama akhiriyatuhu kanko tabaraka wa ta'ala ko abadiya ɗum holli lan yazula mawjudan si goɗɗum innama azali ko alladhi la bidayata lah si goɗɗum innama abadi ko alladhi la nihayata lahu amide idan kanko Allahu tabaraka wa ta'ala alaka innete ko ɗo o fuɗɗi ko wana non kadi alaka wiyete ko haɗo o hattoyta kombo wayni sina kanko alaka kanko tu wayni kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe maki wala yablughu yottotako kadi kunha sifatihi tigi tigi sifa makko on no o waynon alwasifuna ɓen sifotoɓe goɗɗo ko neeɓi sifade ɗo Allahu tabaraka wa ta'ala a wawatamo sifade kanko Allahu tabaraka wa ta'ala fensita ha tawa pellet a sifike mo ha ɓe wonɗa wowlande ɗen wahaniɓe wasi ɓe rentimo kanko Allahu jalla wa ala goto wawata sabu non honɗum tawo goo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o andinali ndu
وبين هند وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وأكاكا يغندل سنا سيدا كانكو الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به شيئا بواوتا هبنداد مكو حي ولا يحيطون به شيئا بواوتا هبنداد مكو كانكو الله تبارك وتعالى حي هون إلا بما شاء سوانا يركو مويكو معنى ولا يحيطون بعلمه ولا يحيطون من شيء بشيء من علمه عفوا إلا بما شاء نعم كانكو الله تبارك وتعالى بهبنتاكو حي هون أندغل مسوانا يركو مويكو آية قوي ولا يحيطون به علما بواوتامو هبنداد غندل ay ko hollugol e wonde e wawatamo andude kanko Allah tabaaraka wa ta'ala no way non tigi o holli en kadi wonde e wawata andude makko sina yurko o umpiti en ko famade modde dum do holli wonde goddo ko eti wawugol sifagol mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wata sifade no o way non tigi parce que go o wi e wonde wata mo andude o fu makko yo non da wayi sifade goddo no o woniri non hara andamo fu fata gaso ko yirko andini e wo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala imma ka qur'anare makko wa imma ka sunnane laado makko alayhi salatu wassalam wa tin andude godi fi wi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wi wala yuhituna bihi ilman kanko Allah wi wala yuhitu bi amrihi al mutafakkiruna dembe tawata ko miijitotobe luggube miijoji lugginabe miijoji be wawata hubindade fiyaake makko on kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ko tagado nebi jodade do miijito fi Allah tabaaraka wa ta'ala wada tasawwur dum ka haqqille makko ko haqqille de yaltinani mo e baadi wodum no lutondire Allah subhanahu wa ta'ala ndasi faami ko nebi jodade do o miijiti ha ille makko de yaltinani mo baadi hare Allah ko ni way dum no lutondiri eno Allah tabaaraka wa ta'ala yani haqqille meden den o kaka wadugol tasawwur no o wayno e ala den dole no wadi sibe maki wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun miijitotobe be wawata hubindade no o wayno kanko Allah azza wa jalla be maki ya'tabiru almutafakkiruna bi ayati miijitotobe ben ko honnum be taskorto be hulamo be anda himo mawni be anda himo teddi be anda himo waawi be anda ko kanko tun ko ayeje makko de al ayatu al kawniyya wal ayatu al qur'aniyya بعبارة أخرى الآيات المخلوقة والآيات الشرعية قلنا كتسكرتين قلنا كان الله تبارك وتعالى أصبنا إن آيات خلقية آيات كونية وهي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نفق آيات خلقية كونية وهلتا يمبي مربي حكي اللبن وند بلت نوودي تغلو pellet no wodi rewetedo on non ala ko tawata o wawata mo wawi fop himo wawi fop ala ko ronkintam on ko teddudo ko o goto ko hanaado rewede no ko ala mandeji mo ala nadum si jomi men tigi wi wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun o wi leydi ndi wondo yaade e mudum din di hodudon e mudum din di wondo remude din di tigi taw kaaweji mo wonnaari no do ko hollata wonde joomi mon no wooda kanko tun haana rewede himo waawi ko teddudo ko mawnudo haanaado mawninede o wi hay ka wonkiji mo onon tigi son daari hoore mon o yi'ay ko wadi no jiya e majjere mol naane mayda neddo no detta do telephone on daara telephone on daara telephone on daara mo cokamo e bikkoy sinuwa no ñeñi
ma o ndaara mo koye ɓikkoye koore yen no ñeeñi no porto golli porto no mari hakkille akoye mo ndaarde on téléphone ɗon o miijitora ɗum ɗon o manta porto o acca ndaarugol alhaali makko on kanko e alhaali porto ɓe moƴƴinɓe ɗum e haqqille ko ɓe jogii kon o taskora ɗum ɗon wonde enede ɓe ko goɗɗo moƴƴini ɗe enede ko goɗɗo tagi ɗe o woni allahu tabaraka wa ta'ala kanko o acca ƴettugol ɗum ɗon o waɗa kaawe o waɗa ɗum ɗon ayat ko o hulira allahu tabaraka wa ta'ala o mantira allahu o teddinira mo ɗum ndara o ndaara ko yimɓe moƴƴini kon o mawninira ɓen ɗum andele kamɓe moƴƴinande maɓɓe nden ko waylugol goɗɗum ittay alhaali nattay alhaali amma allahu tabaraka wa ta'ala kanko ko ijadul ma'dumi min al'adami ilal wujudi ko ittugol ko waasa kon e waasede artira ɗum ɗon e woodede hal ata ala al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura ko ɓarsi kanko allahu o wi ko o badi'u samawati wal ard waɗi noon fewndo o taga taɗi hari goɗɗo go waɗa alsifan famane idan nden ɗon on si tawi o taskike ayeji allahu tabaraka wa ta'ala ɗen o heɓay tasakuye e molana ɗum kanko neɗɗo on yatafakkar fi khalqillah liya'tabira wala yatafakkar fi llahi fayahlika ko yo o miijito e ko allahu tagi kon fi yo taskito na yo o miijito fi allahu on o inna joni mo yaade o naɓa haqqille makko ɗen ha o anda haqiqatan ko honno allah azza wa jalla way so waɗi ɗum o halkoto par ce que o yahay joni ha iblisa inna mo honno mawni goy honno aɗo o wodude hari ko honno wodan ma kanko ko honno o wodiri honno ɗin alhaaliji woni ko honto kanko o wonno ko honno o wodiri ko honɗum e honɗum e honɗum e honɗum iblisa halka mo ɗum ɗum waɗi neɗɗo on yatafakkar fi khalqillah liya'tabira wala yatafakkaru fi llahi fayahlika ɓe maki wala yatafakkarun kamɓe miijitotoɓe ɓe tawata ko marɓe hakkilɓen kamɓe ɓe miijitotako fi mahiyati dhatihi ɓe miijitotako no wayi non zati makko on tigi sabu noon haqqille maɓɓe ɗen hewta ɗum ɓe tampintintako goy ndaren tun jomi men ko wi o wi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albabi الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أولو الألباب كم يتفكرون في مخلوقات الله عز وجل لا يتفكرون في الله جل وعلا إذا من تفكر في الله تبارك وتعالى فهو مسوس من عند الشيطان وهو متبع لسبيل الشيطان ليس متبعا لسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم الله أوي ولا يحيطون به بنتاكو بشيء حيهون من علمه إغند المكو كانكو الله إلا بما شاء سوانا كانكو أمون كرمو كوب النفير بندي وبيغو ماكي معناه ولا يحيطون به بنتاكو بشيء حيهون من علمه e gandal ngal kanko allahu o andini ɓe ngal yani gandal ngal o tippini ngal e nelaɗon alayhi salatu wassalam illa bima sha'a siwana yeru ko o muuyi ko yani ɓe faami sharia o wo yeru ko o muuyi ko karmo koɓe go maaki wonde wala yuhituna ɓe huɓindotako bi shay'in hayye hunde min ilmihi e andugol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala illa bima sha'a siwana yeru ko o muuyi o andini ɓe wasi'a ya jani kursiyuhu jullere makko nen as-samawati asma'uji ɗin jeɗɗi wal arda kanyum may leyɗe ɗen jeɗɗi kanko allah azza wa jalla lahu arshun wa lahu kursi mo mari arshi mo mari kursi al arshi ko danke sarir ذو قوائم وانا امام ابن كثير بماكرن جونون العرش نو انداكو كانكو وني اكبر مخلوقات الله جل وعلا كلا كو الله تاغي كونكو عرشي امبوري نونو دي
jonon oɗo kursi arshi on no ɓuri mo mawnude kono jomi mi wi jullere makko nden hinde yajani asama'uji ɗin jeɗɗi e leyɗe ɗen fof a ɗetta ɗum ɗo fof tumba nder ton tawa hay joni hebbinali jullere makko nden oɗo no mawni de ka wala ya'uduhu runkintamo kanko allahu on hifdhuhuma renugol ɗiɗo asama'uji kañumma e leyɗe ɗe ɗi e mawnude ɗi e yaajude ɗi e janɗude wanno pelleta asama on no yaaji allahu wi wassamaa banaynaha bi aydin wa inna la musi'un o yanji mo few a darto ɗo woni ndaara ha haynoɗa pelle go yeeso to sikka kande asama on ɗe tokkodir hara sa hewtoyiɗe hay joni a ndaara woni yeeso ma kadi ta o yaaji kono ɗum ɗo e wawde ni asama'uji ɗin ɗi jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi e kala ko woni e nder ɗum ɗo ko fop alamo tampinde kanko allahu azza wa jalla alamo ronkinde renugol ɗum ɗo ko kanko reni ɗum ɗo fop wa huwa kanko allahu azza wa jalla al aliyu kanko woni oɗo towuɗo woni sengo dow fop al azimu ko kanko woni mawnuɗo ɓurɗo mawnude o ɓe maki al alimu ko kanko woni anduɗo on kanko woni anduɗo on ana muɗum kanko woni anduɗo on kanko tabaraka wa ta'ala gandal makko ngal e gande ko lutti kon na goto waɗi kanko allahu tabaraka wa ta'ala ilmuhu ko kamilun shamilun ko gandal timmungal ngal tawata ko muftingal maana muɗum ko gandal ngal tawata ko timmungal ala ko anda alima ma kana wama yakunu wama sayakunu wama lam yakun wama la yakunu wama lan yakuna law kana kayfa yakunu honɗo luttiɗo ala o andi ko feƴƴi ko mo andi ko feƴƴi ko himo andi ko fewndi ko yani mo andi ko waɗi ko himo andi ko woni e wadde ko mo andi ko waɗoyta ko himo andi ko waɗali ko himo andi ko ala e wadde ko himo andi ko waɗoyta ko ɗum ɗo fof si wanno ko honno wanirayno honno luttiɗo gandal makko ngal alaka ngal fuɗɗi alaka ngal hatti ɗum waɗi si ngal wi'a kadi wonde ko ngal shamil mana ko ngal moftungal kanko tabaraka wa ta'ala gandal makko ngal ko ngal moftungal kulla shay'in kala hunde ngal mofti kulla zamanin wa kulla makanin wa kulla shay ngal mofti kala zamanu e kala nokku e kala hunde waɗi si kanko allahu azza wa jalla o wi wonne wallahu bi kulli shay'in alim kanko allahu kala hunde himo andi ɗum hattirde gandal wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman al alimu هذا اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة العلم وتندنا صفة جندنجل الخبير كوكانكو وني همبتيدو أنكدي كمبتال تيمونغال همبتيدو كمبتال تيمونغال وأنون كانكو الله سبحانه وتعالى هم همبتي كو يوتيكو mo humpiti ko fewndi ko himo humpiti kadi ko aroytako yani mo humpiti dendanigal fiyakuji ɗi fop majji hay e hunde suuɗaki mo kanko tabaraka wa ta'ala kanko hatto jina e wi'ugol kaari aray humpitanmi taw simi humpito masalan immingol makko malaikaɓe yoɓe iwtir ɓawo men ɓe winda golleji meɗen nin yarli ko o waɗiri ɗum ko fiino woodi ko woni mo e lawade e ko nde wadde la no woodi hikmaji boy ko waɗiri ɗum goo kamɓe malaikaɓe waɗugol maɓɓe ɗum ɗon ko honɗum wonande mo ko rewgol mo ka ayo ɗimmitel muɗum kadi ko li iqamati l hujjati alayna fi
tabintingol hujja on e hoore muɗum e dow meɗen. Almudabbiru ko kanko woni toppitiiɗo kadi fiyakuuji tagore nden nde dendangal mayre. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala woni toppitiiɗo fiyakuuji tagore nden nde dendangal mayre. Lakin oɗo almudabbir no yeru ko mi yi'i ko mi yi'aali karmo koɓɓen ko janti wonde almudabbir ko ismun min asma'illah azza wa jalla. ɗum ɗo ko min babil ikhbari anhu ko e dambugal humpitugol fi makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Ko wiyete kon toppitagol fiyakuuji tagore nden ko e jungo makko kanko Allahu jalla wa ala woni. Amma jonnugol mo kañum inde nden almudabbir ɗum ɗon be hasab ko mi yi'i kon yaali ha hande ka ɓe janti wonde kanko Allah azza wa jalla almudabbir ko ismun min asma'ihi tabaraka wa ta'ala. E andi piiji ɗin da'iman karmo koɓɓe ɓe maka e wonde babu sifati awsa'u min babi al asma. Dambugal sifaji ɗin no yaaji ɓuri dambugal inde ɗe. Ko waɗi noon kala inde nde o mari kanko Allahu azza wa jalla yadullu ala sifati. Kala inde nde o mari nde tindina e sifa. Eyi al-alim yadullu ala sifati al-ilm. Al-aziz yadullu ala sifati al-izza. Al-azim yadullu ala sifati al-azama. Ar-rahmanu ar-rahim ɗiɗo ko inde ɗiɗi ɗe tawata kullu ismin yadullu ala sifati ar-rahma. Koni wallah yadullu ala sifati al-uluhiyya. Amma sen ɗetti sifaji ɗin kanɗi no wodi sifaji ɗi o sifitori wala inde e ɗin sifaji. Holli jaka sifaji ɗin no yaaji ɓuri inde ɗin. Wano Allah azza wa jalla o mari sifatu rida. Ese ayna ya radi. La. O mari sifatu al-ghadab. Awi ya ghadib. O mari sifatu sakhat. Awi ya sakhit. La. O mari sifatu ad-dhahik. Ayna ta ya dhahik. Idan ɗo foko sifaji ɗi tata wala inde e mum. Idan ɗum wodi ko karmo koɓɓe innata ko wiyete kon al-ikhbaru anhu. Ɗum ɗon laamin baabi tasmiyatihi na e dambugal innugol mo kanko Allah azza wa jalla. Famana al-qadir on mo tawata ko hattanɗo. Ayi mo tawata himo sifitori ko wiyete kon al-qudra al-amma. Al-qadir ko ismun min asma'illah azza wa jalla. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko qadir. Mana ko o hattanɗo kala hunde ala hay e hunde ko tawata ko runtine ɗum mo kanko subhanahu wa ta'ala. As-sami'u kanko woni nanowo on kadi. Ana nanowo mo tawata ala ko suuɗotomo kala ko waɗi hito kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o nanay ɗum. Al-basiru ko kanko woni yi'owo on kadi kala hunde. As-sami'u nanowo kala hunde. Al-basiru yi'owo kala hunde. Hay hunde wirnotako mo kanko Allah azza wa jalla. Niwre nden ko nde niɓɓiti o ko nde niɓɓiti. Hay fu wirnotako. As-sami'u ko ismun min asma'illah yadullu ala sifati as-sam'. Wal-basiru ko ismun min asma'illah yadullu ala sifati al-basar. Al-aliyu kanko Allahu azza wa jalla woni towuɗo. Mana monon al-aliyu kanko woni towuɗo mo tawata hay e hunde feppondira e makko. Hay e hunde ala sengo dow makko. Ko ɗum waɗi so wi hoore makko al-a'la ɓurɗo towude o. Kazati makko kanko ɓuri towude. Wa nafsu shay'in ka sifaji makko kadi kanko ɓuri towude. Al-kabir mo tawata ko mawɗo on. الكبير كذلك كو اسم من أسماء الله عز وجل. العلي كو اسم من أسماء الله. الكبير كو اسم من أسماء الله. بل الله تبارك وتعالى أكبر كان كو بري مولود كلا هون كان كو بري مولود كلا هون ودي نجاء مجره يا ويو غدو الله وي وإنما موبن ماكي أم موني بري الله alaka awasiya ma Allahum wi'i mana mudum ko burdo mawnude on wi'i
ane kadi goɗɗo ko mawni wo ko o mawni fa alayhi an yastaslima mo waɗɗimo yo jebbilo wa annahu wonde kanko allahu tabaraka wa ta'ala fawqa arshihi himo ka dow arshi makko almajidi arshi mo tawata ko arshi mawnuɗo bidhatihi himo ton kanko allah tabaraka wa ta'ala zati makko on tigi himo ton kanko tabaraka wa ta'ala himo woniri ton bidhatihi la bi amrihi bal bidhatihi bidhati allah tabaraka wa ta'ala heewi ka o jantani en ka qur'anare makko o wi en thumma stawa ala al-arsh yeso ɗum kanko allah azza wa jalla o ƴewi o ɓanti o towi ka dow arshi makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala al-arsh ko arshun azim wal arsh ko arshun majid allah azza wa jalla o wi dhul arshi al-majid jon arshi mo tawata ko arshi e tedduɗo on arshi mawɗo on mo ka dow arshi makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo e hoore muɗum ko ruttugol ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe asha'ira kamɓe ɓe wi wonde allahu fi kulli makani wallahu azza wa jalla himo e kala nokku wana e nokku goto o woni wo huwa fi kulli makan wa ma dama allahu wi wa huwa ma'ahum aynama kanu nokku wo kaɓe woni allahu no wondi e maɓɓe kamɓe ɓe ɗetti ma'iyya on ɗon ɓe waɗi mo zatiyya awa zati makko no e nokkelli fo ɗum ɗo noon ko yawagol mo kanko allahu jalla wa ala yawagol mo non pellet no wodi nokkeli ɗi tawata hay neɗɗo hara ko ibnu adam hara ko gorejo ma goy taw na dey heccuɗo ma marɗo martaba ɓurma hara ko gorejo ma ko pellet no wodi nokkeli go ɗi tawata an tigi ama e wi'ugol himo ton ka ha yewdiɗo e gorejo ma joni ha ayndi mo suudu ka zina o watte ɗon akhi hari hanki jahaɗa ɗon on to sertutu ñagayna enamo nani noon hankigo jaka harɗa sirete harɗa sokato e nder kaso gasay ɗo noon fadlan si tawi hawri ko mawɗo ma kam mawɗo ma tigi jibinɗo ma won mawɓe aray jaka noon hanki har hiɗon nokkel kaari ko jama o futto wiide taw ko kaari feeti dari ka o wiide baɓe makko no wonno yon noon allahu azza wa jalla al ajal al a'az an inna wonde on ɗon fi kulli makanin himo e kala nokku ene kamɓe ɓe mijitike nokkeli ɗin fuuta ɓe mijitake asai si innama kala nokku e fof hiɗen andi ka sanamu reweteno ɗum si innama kala nokku ka beere yareteno ɗum si innama kala nokku ka zina watteno ɗum si innama kala nokku ka yimete ameno ɗum si innama kala nokku ka ngayka hurgo tigino ɗum si innama kala nokku ka nder kasono ɗum kamɓe ɓe wawai eɓɓude allahu tabaraka wa ta'ala al aliyu l kabir ɓe sifa ɗin nokkele no kangal hakkille kamɓe noon iblis ari e haqqille maɓɓe ɗe wisi ɓe inni no wodi nokku mo allahu ala haray ɓe jasinimo tay noon ko wi'ugol maɓɓe kala nokku himo ɗon ko ɗon ɓe aybenimo allah azza wa jalla ko humpiti en himo ka dow arshi makko kanko allahu azza wa jalla sheikh on ɓe maki kono wa huwa kanko allahu fi kulli makanin himo e kala nokku o woniri ɗon honɗum bi ilmihi imam maliki ko ni tigi ɓe maki allahu fawqa arshihi wa ilmuhu fi kulli makanin ɓe maki allah tabaraka wa ta'ala no ka dow arshi makko gandal makko ngal non no e nokkeli ɗin ɗi fop majji nanugol makko ngol wa nafsu shay humpitagol makko ngol nafsu shay yi'ugol makko ngol kadi wana non waɗi cheikh al-islam ibn taymiyah rahimahullah ka aqidatul wasitiyya maɓɓe
ɓe holli e wonde si innama Allah azza wa jalla himo ka dow arshi makko himo wondi e meɗen hono zati makko on no ka arshi makko ɓe holli e wonde ka haala arabu tigi taw hara ko haala arabu kay yara kanka hika jaɓi ɗum ɓe jonni en misal ɓe maki wonde arabu ɓen no inna kunna namshi yani ma'ana misal maɓɓe ngal kunna namshi wa ma zala alqamaru ma'ana min laatino meɗen seppa jemma lewru ndu sertali hendu wondi yani lewru ndu no leyga ndu ala leyga ka ndu dow ka enen jooɗiɓe ɓen ɗo ni ka jolirde ɗo so yalti ka yaasi ɗo tawi lewru ndu no yalti e yiyendu ka yiyatandu wonɗo voyage hakkunde Konakiri e Koya ko ndun o renti kana Cairo renti wonɗo Mamum himo renti ndu ka o rentandu wonɗo Amérique no renti ndu wonɗo Chine no renti ndu nafsul qamar walla yata'addad la yata'addad alqamar wahid ene ka on tigi woni woɗon o innatami ɗo wonde lewru ndu e mo wonde may kono est ce que ɗum itti lewru ndu kasama dow ittali ndi dow ɓe maki ɗum ɗo ko tagore ni taw nde ɗo ka wonɗa woyɗa wondi e mayre fama baluka bil khaliq en jaɓi lewru ndu ngala tippade wonden e mayru ka leydi kono ka tiggitoyɗa wo ka tiggitiɗa siɗa fa la yahay ka ɓuri e woɗɗude sa ndaari a yeyno ɗum ɗo ko tagore ni a yata ɗo ha wiya ɗo noon lewru ndu ɓe wondagoy ɗo tiggitoɗa tandu ala ɗo a wawi ɗum tanduɗo a wondi e mayru kala ka yawɗa kono lendu ala takko ma ka leydi ga si innama Allah azza wa jalla no wondi e ma kono himo ka arshi dow bi dhatihi ko ɗum ɗo sikkitotoɗa sikkitotako firtodira ɓe maki khalaqa al insana kanko Allahu o tagi neɗɗanke on wa ya'lamu himo andi kadi ma tuwaswisu bihi konko no sowwon sina ɗum nafsuhu wonki makko kin konko no sowwon siniramo ɗum wonki makko kin Allah azza wa jalla o wi wa laqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid jomi me wi gombi men tagi neɗɗanke ɗo en fo eɗen jaɓi jomi men ko wi ko wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum o wi wallahu khaliqu kulli shay'in kanko tagi o wi wonde wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu meɗen andi kadi kala ko wonki makko kin sowwon sinirtamo ɗum wandu fo ko wonki makin piddanto ko ya waɗu e piiji bonɗi ko nande sifaɗin piiji inna nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi mo andi ɗum kanko Allah azza wa jalla o wonki maɗa kin piddanto ko fop e kala ko ki noddatama e muɗum ko himo andi wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid jomi me wi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid meɗen ɓattimo kanko neɗɗanke on ɓattorimo honɗum gandal amen ngal e nanugol amen ngol e humpitagol amen ngol ɓuri ɗaɗi ɗin ka dande makko ɗo korondol makko ngol ɗo e ɗaɗi ɗin ka dande fop ɗum ɗo naka nder ɓandu makko woni no ko hollugol ma wonde kala ko memminta e fiyake Allahu tabaraka wa ta'ala no humpiti ɗum ko atti hay a memminde on waɗi so tawi o wi e aya goo ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun yahulu bayna almar'i wa qalbihi sino innede tumbo neɗɗo on ko ɓernde nden ganaɗo oɗon fandete joni noon tumbo makko nden ɓernde makko ɗon Allah azza wa jalla yahulu baynahu wa bayna qalbi wallahi mo iwaka arshi makko dow ton o ara o wona hakkunde ma e ɓernde maɗa lella gandal makko ngal e nanugol makko ngol e yi'ugol makko ngol e humpitagol makko ngol no heedi hakkunde maɗa e ɓernde maɗa nde mana mum ɗoyo ɓernde maɗa nde miijo kanko Allah o andino o humpitinoke joni noon calculen ɗo moƴƴa en heɓay ɗo fa'ida jano tagaɗo
so iblisu alayhi la'na sowwon sinimo wonki makko kin sowwon sinimo o falama wadde bone o doga yimɓe ɓen fow wara o naata e cuurum o banka baafe ɗen fop o banka fenêtre ji ɗi fop tippina ridoji ɗi fop o ɗannina kala ndaygu o memmina bone o dogi ɓen ɓe tawata mo wawno wadde takko maɓɓe ɓe ronka mo yiide ma tagaɗo ko o yiyatama ko siɗa yeeso makko si o hucci a waɗa e goɗɗum ɓaawo makko o yiyay o yiyata hono ɗum innayi o wonda o wondi ɗa jokkodira ɗo e yimɓe waɗa piiji ɗi ɓe anda aɗa ɗon jokkodira o dogi ɓeeɗo o ari o weeɓitanike on mo tawata kañum no andi fiyaake makko humpiti ko atti hay o miijaade konko o ari waɗugol ɗo on non ŋoŋata sakko ɗaano goo ɗiɗi o dogi yimɓe ɓe tawata ɓen jogaaki wonki makko kin na kamɓe warata mo o ari o weeɓitanike jogiiɗo wonki makko kin tati o dogi ɓen ɓe tawata ɓe hasbatamo yawmal qiyama o ari o weeɓitanike hasbowo mo o nayi o dogi ɓen ɓe tawata ɓe ala yiite ɓe ala aljanna o ari o weeɓitanike on mo tawata kañum jeyi yiite kañum jeyi aljanna ɗo o dogi o dogali ka bal o weeɓiti ɗum waɗi si jommi mi wi yastakhfuna min annasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawli o wi ɓe eɓe suuɗade yimɓe ɓe on Allah azza wa jalla ɓe alamo suuɗade ɓe alamo suuɗade fiw ɓe maki wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha fukkotako kadi kaakol siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo andi fiyaake ngol ɗon kaakol kanko tagi ngol ala ya'lamu man khalaq ene on taguɗo hara o anda ko o tagi kon wala pellete mo andi kaakol goɗɗe leɗɗe ɗe wonɗe yiwde fop kañum may ɗi fuɗi ɗi yiyeten fop kaakum ɓurkum e fandude memata leydi sina Allah azza wa jalla no andi fi makko himo andi fi makko gandal timmungal wala habbatin fukkotako kadi abbere hay e wotere fi zulumatil ardi ka nder niɓe leydi wala ratbin wana abbere nde tawata ko hecciɗunde wala yaabisin wana abbere nde tawata ko yorunde illa siwana fi kitabil mubin fi ɗum ɗo fop no wendi ka deftere nde tawata ko ɓangunde woni lawhil mahfuz kala gabbun kon ukkuɗa e nder niwre leydi ndin on bituɗa hayso ko gabbun foññe sa ɗettiɗo jungo ma tew foññe a sanki kanko Allah tabaraka wa ta'ala himo andi gaykun kala ko gabbe jelu foññe ukki nder ko wana non kaaba ko wana non ko honɗum e muɗum yori ko honɗum e muɗum woni hecciɗuɗum ko honɗum e mum fuɗata ko honɗum e mum woni fuɗata kanko Allah mo andi ɗum ɗo fa ani ɗum ɗo ko hollugol e wonde gandal makko ngal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko wiɗen kon ko ilmun kamilun shamil ko gandal ngal tawata ko timmugal gandal ngal tawata ko moftugal attendu qala al-muallif rahimahullah bimaki kambe ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah bimaki bab dambugal ma tantiqu bihi al-alsinatu dambugal bangingol yoga e konko wowlata ɗum ɗen wa ta'taqiduhu fibadun al-af'idatu ɓerɗe ɗen min wajibi umuri diyanat e morde piiji waɗɗiɗi ɗin e ɗiɗo dinaji min dhalika no jiya e ɗum al-imanu gomɗinirgol bel qalbi ɓerne ɗen wan nutqu kañumma e wowlergol bil lisani ɗengal ngal anna allaha wonde allahu on yani wondude e gollitirgol anna allaha wonde ma allahu on ilahun ko reweteɗo wahidun goto pet la ilaha ghayruhu reweteɗo e gonga ala siwana kanko tu
ولا شبيه له نندو على نام ولا نظير له قرتوج على نام ولا ولد له بدو على نام ولا والد له جبن على نام ولا صاحبة له صناج على نام ولا شريك له كفدد على نام ليس ألنا لأوليته أرننكاكم مكون ابتداء فؤلغل ولا لآخريته ألنا كدسك ترنكاكم مكون انقضاء تمغلن لا يبلغ يتتاكو كنح صفته تيجي نندير صفة مكون الواصفون بمبتواتك صفتو بمو ولا يحيط بأمره هو بندتاكو كدفياك مكون كانكو الله نوين تيجي المتفكرون بميجي تتوب يعتبر المتفكرون نتسكر بميجي تتوب بآياته آيات مكون بفام مونغول مكو اتدغول مكو غوتين باكو مكو كل ولا يتفكرون بواوتا ميجي تادي في ماهية ذاته حقيقة ذات مكو نوين ولا يحيطون به بنتاكو بشيء هيئهون من علمه اغندل نووي كانكو الله إلا بما شاء سونا يركو أمويكو وسع ياجني كرسي مكو السماوات السماء جن جد والأرض إليه جد ولا يؤوده تمبن تام كانكو الله حفظهما أين قل إيدو وهو العلي كانكو ونتوولو متوتا علاكو هوتتيمو اتوال العظيم مونودو بردو مونودو العالم كانكو وني غاندو مردو غاندال تيمو غانغال الخبير humpitiɗo kadi kumpital timmungal ngal almudabbiru wonɗo toppitade fiyakuji tagore nden alqadir hattanɗo mo tawata ala ko ronkintamo assami'u nanowo kala hito albasiru yi'owo kala hunde alaliyu towuɗo towal ngal tawata ala ko fotata e makko e ngal ɗon alkabiru mawnuɗo mo tawata kanko ɓuri mawnude wa annahu wonde kanko allahu fawqa arshihi himo ka dow arshi makko almajidi arshi tedduki بذاته مونير تون ذاتي مكو اون كانكو الله وهو كانكو الله نون في كل شيء في كل مكان هم ونير كلا نوكو بعلمه غندال مكو ذاتي مكو اون كانكو الله نو كعرش غندال مكو غال نو كلا نوكو خلق الانسان وتجين دانكي او يعلمه مو عندي ما توسوس به كونكو وني سوون سنرد مودون نفسه وونكي مكو كي وهو كانكو الله اقرب قربتاد اليه ان من حبل الوريد ادي dadi dinka dande makko kanko Allahu sifa korondongol e ko nandi e mudum ay kanko yemo battori gandal makko ngal e nanugol makko ngol e yiwgol makko ngol e neddanke on buri dum do wama tasqutu fukkota ko min waraqatin kakol illa ya'lamuha siwana himo andi fi maggol wala habatin wana abbere kadi fi zulumatil ardi kanibe leydi wala ratbin wana hiccidude wala yabisin wala yorunde illa siwana في كتاب فيها كدن فون ويندي دفتر اند توتا مبين ko bangonde dum woni lawhul mahfuz laawol kisal ko laawol peewal e bantal